Abatuura bari kubeera omu kampu ya Muhocho muri Muhocho Town Council mu district ya Kasese abatwirwe omwanya ogw'omwaka gw'2020 ogw'omugyera gwa Nyamwamba guboga nibagira ngu batwire barikubonaabona ahabw'obutagira kamina y'okwejuniramu ngu hati omu bwire bw'enjura ekintu kibiire kaari. Kati obuzibu bwe tusanga wano enkuba olwetonya etukuba olaba tundu balengerize ziyuliseemu. Ate omukibuyaga bwakuba obunyumba bugenda buvaako olaba nga akayumba kagenda kalabira waggulu. Ate omusana oguli wano ate erina okkubo lya musana kati twabonyabonya nnyo. Ondo olubimba omu rutookye arukwatira ebigere 30 obwo liire n'enjara turaruhinga ngo norumara ncyakara orugarukaho takwenda kuhereza na 10 ogaruko ijoro arenjara ncyakara orugarukaho ebiro bibiraho rarumare niho arakwere nabwe 2000 ngozegura kahunga. Abantu bongera bagira ngu embeera yibatwiremu eresire n'abaana babo batandika okubatorokaho ahabwo kubeera omu mbeera mbi. Baturukireho tutukyayine baana bw'embeera yahanuye tukije abana bitu biine engesho bitashaye ejo omwana n'okuhurra takakuhurra turi ahantu tubonaboneraho. Embeera egi nayo eresire n'abaana b'amashomero bayerarikirira munonga. Whenever it rains, our books are always spoiled. We are students, and then it needs you to buy more books, whereby it's very difficult. Getting a book, you have to work for someone, and per day it's only 5,000. That 5,000, you have to deduct money for food, then also including medication. Namaja kwikara munago gona galiaho enjura kubegwa nimurara hewe. Ebitabo bijuba uniform ejuba kugaruka isomero nosamame byokozesa ibiro sente kiziro kugenda kulimira omuntu musira ku 50 50 ziro ebyokulya omumbazi buli kimwe byokozesa kandi sente nzibazitakumara. Rohema na Maror chairperson wa kampu egi nagira ngu beerarikiriire kwija kumarwaho oburwire bw'esheshe ahabwo kuburwaho kwijunira. Tuza kurwara korera, tuza kurwara emishwiza ya nanka manya eyokushasha omunda eyebyenda hakuba twine nets twine mwene oburwire bwingi is excellence obutwiza kurwihahampa sifilizi amazima garhanga ekimena kyebwa kankigambeho sifilizi zikakwata abana bitu around 30 girls bakwatibwa sifilizi. Joseph Isingo muri district plana nagira ngu abatuura aba embeera yabo neyerarikiriza. Did supply to them. They are torn. I'm worried in such a season where we are going to receive abnormal rains. Ogu nagira ngu yamazire kuba nakora ripoti erukukwata aha nshonga zaabo eyarikuza kusinduka omu ofisi y'engazi y'ihanga. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.